if you am asini e da o masen pacho no ma mfa ko no mo nso edin mu ne e da se asoma ko o ya de na ko se mo we e da se yesem adisege mena adisege mena ana atuso ne e fa mo cho ani de Jesus. Marian Pie. Ariana Statiba. Jesus. Ariana Ba. Papa Yesu. Oma be bae. Tumi nyina no awurade Yesu. Ma wonyame ni wanim. Na hwe usunsum life ho adwuma yie. Men kase ye ba wiase kwa. Ye be se firi wiase kwa. Men san kase hwi ni ho. Be yesta. Ma sunsum bi ni wachi. Na sunsum no so ma ne nyame sunsum. Ye wo sunsum bebre ne ho wiase. Pe sunsum bi di wachi. Nyame sunsum. Wo be yesta entro keke. Da bi no kwa hom ni say. So obi wu na 40 days maya. Empempia na ne tam and saman were around. Obia. Yes, after 40 days. A free 40 days ikono. Ana ya empempi no. Obi wu an saman eta ko. Eta ira. By say 40 days. Empemu a. Nipa ne saman tower around. Right, that was for by Grace TV GHS when you may na ya ho akwaba. Nim se twedi ampo nyankopɔ adom obia ho ye. Busua ene na ye nua bema Osanju ye pene krabre ewo ne kurom atwemakofo dua ye wa santime mo. Na busua edwudwumadi bi se ya aya ye nya ya ka akire ne yesua de e de free mu pa. Osanju aya abrantia obegi din e ma mansan na agi ne tu mo. Sabi wan hye da nyina nkyesa ana wa ye nyame dia. Ayim se empanifo akasa na yade kakra wo no ho de but wo behwe man Ghana mu in general empempi ya na nipa do no agidin omo yeso mo fe na ohu de beba na omo ye nyame dia eboni de ye kai pa Sis Williams ye kai Kwame Uswansa ene nipa bebiri a ye kase ye ka ye wie nene nyame adom ye nya virgin pastor wa say ye ni be disansem no ho nkomo na wa me hu the secrets behind sanema na ene anamawa sabi mrantie na maba wa ne Ghana man wo say na yitu papa apomboko de nyame mejimo so nyame adom so me ho den me de aseda ne ntontom na ma onyame se last week Saturday o man se nchene kase si kumase e bra na program kase bi koso a me duru ho no mo anwumra 9:30 me pega me nsa na me bom pa yesere no o TVM rapaholic no pa mo na man jai yeah se 6 PM ne nsuo ne to na me mi wo sunwane na me dimrika eba kumase me beduro 9:30 so na about me duru wa na tie ye prekope ba me duru asafo no na eto na de ye me wonwo ne se me ko manim kakra me duru stadium traffic light na se no still na eto and ye free traffic light na se kakra bi wono eko entrance wono me duru entrance wa me kanse me gu wiem prekope na ate eti me kase animonyam eye wo dia sa but you straight up young kwai Osanju nkomo na ye ba beti ene ye de nua be ma no se bia open krabe se de amamre etie ye nsha se kra se Osanju na uba na ye ni bi free bra beju ana de e course na de na betimi aka dia fa me pacho ade ba ko me hye no nso me hu ye ne se orderly e course basa bia nsi bibia kodin osofo ne preach so kama afa abusuafo ayi nyina bibia ye kama ba ade ba ko a me hu ye ne se you to na ba ye no me ti bibi wo mi mu se spiritually ana sunsum ene wona mu nyina me ti bibi wo mi mu se you to ne bebre anya ne hu a on person do hu ma awrade enam jubadie na se sofu ni preach wie ye no no mo hwe se body no eda ho no mo hwe se ye de ne tu adaka mu no minim se onyam benam so ma youth bebre so anya oje meka se bibia koyie bibia ko kama esi ayente boni bia basa bia nsi ti beda nyame ase na de ya me won kasie ne se from 7 AM no dey from 6 ebepem 9 na wiuma yikusu obi ahui me duro no 95 me duro wa prekope ene wiumu teye na mununkum asi wiuma yikusu na wi na 30% de epie eti media personality ba ko ne mi di nkomo konchen me ya de bia na me hu se awia na body den ti media ne munyam ne ntontom ema onyame but you hwe adena na mpempi Ghana e kam yakọ ese yen celebrities the yen stars no to do na se nyame anya adom a o sha ase a ofefa a o gidi wa mansan so no obehu na tim
wato sisi William sisi Kwame Osu ansa eboni na anu ya die nti na ya na tese awada asema bobu sema anu odene na menyini sie be wie wa ha mekire mu me WhatsApp so e wo 0245 983456 0245 983456 den tama dia tudwa no e yesunsuma sam kese nukwa wo mu ne se so ba star tinie ma onyame ndi wanim because wo ba star eni nyina du wachi eni no ebi ye nipa ebi ye ni bone ena muntie de meka ni o at the moment wo ba star no obia ni so wa yeye tienio at the moment be ni patrum so wa yeye no se wa mo onyame ama wa akwa mu no wa ma mpa boy ni wanim no wa mfo wa akwa hye nyame nsa de onkuta ni bone ana obi okuta bone no obetime bibia ma netia wo etimi de meka se ebinum ho a eyom nu ankasa wuo ebinum ho so a ebia empa bofam no omo mre ana ebi mo so a yare atu susu mo obi ko etimi de meka se January no so be big star ma onyame ndi wanim ma mpa boni wanim ubi bia wo ye bia fa se nyame nsa onyame ka ho a bi boni bia betu ato me trending from 2016 da bia me jame na so da bia me ho den eyo onyame amama na di manim yesu amede me ho to ne so eyo onyame amede me ho to ne so etima kan January say odo ho to nyame so a ade bia be dia bo ne be wiyo yo na obebo ho ban e wo hu mu ene mo na mu nyina ese ba je onya ba gidin a ahom ani ba ho ana ahom ani ba ho ade internet sa wada di internet sa na say okay kire say ahom no je wa ahom pa ene wa ahom bone etunya gidin sana die bo bia adwum so wayeye ana ahom bone so mo mpa de pa sa die ma ebinum ha yakuti omu no obi enum so wagidin no obi enum se bia wo shanda so enti ahom ma beba wa akwan mu anom ba he no se bia bone a na se onyame ni wafa ana spiritually no wonya stronger etimi kutia wo ti na ya na binum kire se hweyi o ana okwase bia mfa wan sidi pa ni wa free wo e wo pa e no kre obi betumi de press keke obi betumi ahwa keke wonim se eni pa ye nam no ye wo obi wo wa oba honhom fam hu na hu asem na ikan yo ni ti ahwa fam ni nan ahwa wiem enya godie o se ye ba ye nan na wo fam enti wonam no obi ka kire wo se wombo na tie gu ne so a me so pa ne chawo sa se wonu obi bon sa ho no ka kire wo se ada na wo bon na tie gu mani ada na wo bon na tie gu me so was the pay all by nine of the now yes pan the chawo as a chance say ye na mu okay obi won ma me se ne nan ehwe soro na ni ehwe fam enya godie ye wa ni je nam a enuma yu me ma wo bi pan se me de me wa ni me pato spirit bi wo a unu a ne nan ba akusi eposo ba akusi asase so spirit bi wo no ma hu na hu ne tenten okay wo sungwa enya godie o hu famanu ma ye hu no de suo mu ana asese me pato utimi hu ebi da suo mu efri 12:12 ekopem 3:30 at daytime so ya daytime so ebi tumi ye wo ma mu ye aduma daytime e wo ho se mi say me wo ade a me ye ma enkrofo anadwo na daytime ye aduma se bi a uton bibi a metime mo akwankire bi so ho ukose ba bi a na wo kagu so ye to ade o na wo bodi o daytime be ko na la e wo ho so mami adi no ko e okay na me bisa asem a o kana se wo ma bohu kakra o se bi na ma montin su ye wo mo de wo tisi form no mo nan sen wi enya gro eti wo form no me mo bia ya we se me hrew ma onyame ndi wanim wo de se me de metuma ka chon se me de me no me ginya me di ba obia wo de ogidie de wo gidie wo mu bia no ma ne nya kroje ma okay na hwe wa kwan ye ba me de me ba wontin se ya yesu ana me de me di ne ho adanse me ya pa for yesu me ntimi nkodi bibia ho din me nyo obi a me condemn obi wo legend dabi me de ne se me proclaim yesu din me mo se din tumi bi ye de ewo mu etika me kan nyina me kan akosi se ma wonyame ni wanim na hwe usunsum life ho adwuma yie men ka se ye ba wiase kwa ye be se free wiase kwa men san ka se hwi ni ho obi so won se o me de me ma bre na ma ba nyame ado ma ba stand nya fi na me ko esunsum ade bia ma bre ma ba star o se afi na me pesunsum e dabi o ba ye star ma sunsum bi ni wachi na sunsum no so ma ne nyame sunsum ye wo sunsum bebre ne wo wiase pesunsum bi di wachi
e nyame sunsum obeye star entro keke da bi ese obi oye star obeye superstar na na obi abetimi ehia ba bia ya obone ana ahun fam nukre ese sabio just camera back off you to one da bi obi obeka kire se hu nipa nko ne betumi adu bone nya nukre ese ana ya muka hwe obi wo a o stardom na ekuta keke no ohun a hu timi ye nehi onya ne hwe no na se no me ni na so mimi se adom a wo msui me nam keke kura ebi adom ni nti utimi nya tan ebra onyi nipa no hwe banum se dabia no me ya spiritually strong me no before se me ma social media mpona metali posters obi betumi ya two picture e dia kwaya de ba wo fra ma hwema emma ana power ni machinti e tumi on se first na metam tiam se spoil it e na bi ebinum kasa agudie nya agudie enya agudie mimi say me banam ba ye wo maduma me wa hintaso me kan makomam a me recite a o nyame na de ma me na weke yesu ba no oye bi okonyane ufua na obaye nsanchene a oye din that time no incantation bi recitement bi koso obi anyame ma no musira bi asa na tie na me bisa se bo se mo asofo ya na mo se kyosem ye wom ya mo de pichiche da se no me ni na so nyina o so betimi ahia wo ye star na wa ye obone no kra mu ni se di nche ya ne binum kase no me ni nyina so nyina no on so obi wo no ma obetumi ese me bawdia na duabo na obo ne ni nyina so eno ho ane ye wo otan hunu tiemiye ye wo otan hunu ane ye wo duabo bi so no ma ye bono wo che bra wunim ntie de meka no sa duabo ne dangerous obi wo no ma jabo ne dua so nim si abo ne dua eje se ye ya nyame ma yetumi ne ngosa ne yehu a yehu so obi abawdia sa yes etimi srawo wo wa se bia bo obi dia so no kro mu ne se ye wo obi wo ha onye obi we ba wotumi keso no akomam se wo etumi ya adwuma santina me kase ebegina spirit ekuta nipa no on se won frɛ ensuo bia duabo bia ma ba the moment abe frɛ ensuo bi na bibia ba ti na wiase ni hokwa no eya busa no se di enti na obi tibi bo obi dua na na se atatai na fu ase na fu na ase na frɛ na se na atata na frɛ enti bibi wo wiase bibi me pato wiase na okwa bibi ni wiase nke kodan kiye ntuprumu enya akronfo nkwenti ne yatuprumu sunsun fam ye wahun bia utuprumu a omuntumi muram sa nukra o de so o ba no so mata da no ma yira nukra mu ne se ye wo spirit bi wo ha se o ma ho kwan a obenya wo sa akoye ti se bia o ma mu dwale anajo tie me o ma mu ta dwale anajo wa bonten e ye very serious time anajo be time e bia anajo e free 10 11 12 e dangerous enye me pato wo ye bia jai ye won ma o twam ubon ne kedo tim be ware wo ebra wo bia nkanchi mu so ebra obi anya bi ntia o enti ye won bi won ma mu twam a sunsun famo o mu twam na wo pron da no o mu tim be wuram that se wo tum di o mu wuram anya ye nukro mu no enti ye won bi wo ha da bia wo pron da ho da bia pron da wo mu tim be wuram ba wa bra bom e wo sunsun fam e be hawo ba anytime bia wo ma wo pron e close da e bo wo eti funtie ni ye tina da bia mi yes da bia mi tun krofofo se ukọ utu free ba bi ku ekotena ba bia enkotena okeke ye hu madwumagu ho ya kwankyere gu ya dia kwankyere so utu free ba bi ekotena ba bia ya kwankyere gu ho kwankyere ba isa wada me pato akwati se e bia ye betime ma obidie ne ya ma ai praetietia ama odi apra ba bi baabu o so betime ma odi aye bibia gu kona ho aye nyame akwankyere o baabu o so betime mo hye bibi e wodam wa so e akwankyere de doso on so ko baabu mu a obi de ajo wa ya akwankyere obi de ko jan e ya akwankyere aye nyame akwankyere enti akwankyere wo do de e wo ho tini nyina enti na ya na ye de number atodwa se wo ba ya akwan mu ne ye nya wudin ne ye wuridi wo niom mu ne ye wura sunsun fa wabusuom ne niom mu a ne ye hu a ne ye de aboa wo ye kwa mema do number atodwa ansa ne akwana musa asem wi on se mo se abranti ana ababaawa ewu hyew saa aya na omo sunsun omo saman men kan saa omo kra timi gina ba bi di areho etidi so ana se ye nu house an betimi abasa de kra gina ba bi a otidi so no kwa omo ni se so obi wu na 40 days maya empempia na ne tam ne saman wa around obia yes after 40 days
a free 40 days ikono ana ya mpampi no obi wu an saman eta kɔ eta yira by say 40 days entwamu a nipa ne saman tawa around enyo obi ade by mpampi nipa bi ho no a obi no man de every 40 days obi obeka cho so obi de every 40 days be no kre obi no man betumi akɔ less than 40 days by end 40 days ento nipa nya wu a from first day no to 40 days ne saman ne sunsun e wa around ti no obi wu a yanka na chi asam that time na wo kana chi asam no de wo kanyina wote hwe ento obi wu na kɔdwe ba bi kana chi asam no ya careful ento me kase enkofo bitimi nya no me ni esane muso bitimi bo obi akwama ya no mo ntiase fa ye nyina nim se nipa yi wote boni mu oye bibi ensem fata e bra wote ase no eni ye nua na me kan general so ye nua de na bra boye o kenya mesam me de ntima ni gye no pai ni nya mesam on fa ni nya mesam ni agro by January no obi won ma ye nim se na bra bonye owu pe enkodira bi nka na chi asam wow dia wo kanyina record ko ne ho o humu ne sama betumi hawo ne sama betumi hantew se woni ahobomba eti obi wa yanka na chi asam no yanka na bibi saa kakao onya wu pe ne sama wa around it is within 40 days na less than 40 days and pakro e sama na kra e wo asase so no oya na wo hemfa bia ya na wo tena na yanka sa wada area oteno ye wo babu wono ma wo tatena okay and we say wa ni wu twama otimi hu babu wo otakodi chese babu ni meeting place bia no ne joint no otako the spiritual ugbo hu no wa ni yes ebi wono so am main road yi wa ni wo so gina finfi sa ebi wono ma sa twako fodu abon se bi wono mo a wo be pie ohunhum no na ogina kwan nim ya wo ye de wo ka bo no o da bi eye onya bibi bone cheso omu wo around eti obi obeka cho se saman ni wiase bi oboa saman ho ade bi eni wo bi ni din eni ti na Yesu Kristo ka se o saman ni honam ni no mpete same ti e horom sa yes ye honhom yes e honhom this wa wo ani na wo tie eti onyame wo mi obi ni keke before se nyankobo be bi wo ni nyize wow but in 40 days ni wi a and I say the crown and saman ni be call and na ko fine free okay no kro wo ni say ne saman ni de e fresh asase so a onyankopon bo so ne asase no onu nko ni ba bi e ko because na atemu hye ne nsa na say u de ntem busa say binom say yes u a after 40 days yes ada na be bu aten o ko ba bi ansa na wakotwen na atemu da duru a ye bu aten no kre okay no kre oni pa wu a enye sa ada na ne be jeje o okay so wasi mu nsufuo na mu nyam no sumo na mu nsu ba bi o rekọ evi so ore nsa me hu na wo asase so biem enti after 30 days no kwa ye hu ni biem eji sa atemu da it is our brother na me bi say yenye mu aten enti yenye ahemema na so ogem no okon ti okotwen wo fine no me ba to nti na ko ba mo ye fa ba bi paradise oh okay and you heaven it heaven and paradise difference wo okay sanchirichiri hu ni de eji say WhatsApp na so 0245 983456 because I had tough teaching and your teaching kitwa but na ye hwe and oba hey ni ma bebre na course so dey kan dey ko sunsumu ohu sabe ne saman na ne kra se wo ba bia na ne kra e ka bibia na ne wo bibia oh no kra de me de me ba no ma hu bibia sa me de me ba no hu fam no se de be ya awere nyankopɔ ba ti wiem na bibia be dadin ne ye be wie ni anti bibibɔ ne bibia enu ntina me ba around ana me sanso ba se me pagya Yesu din ama afoforo asachena through media etimi hu mi say ya me presence no me ayebu akura mo me invite me ma yes eji se wonyankopon hom ne darete me eti se nyame hom darete me se bia wei obi benya nkwaje a e wo se me kɔ ana se ono minim so obi benya nkwaje a e de obi mmba no kura mu no enti na me ba obi benya oje enu ti ne yade ni hyem no na me kanya me sam no yade ni hyem no na me kan kwaje asam no so mo de ko nyina na odi na cheap preaching and no kura enti me no ya enti me no apart from hu madwuma me ye no me san so twe akra e ma awurade yes me ye apostle me teachi me shankom me twe akra onyankopon so asem me tumi ne wosra
yɛde bu afoforo okay but Empress McBrown watch it though and our baha okay say who Empress say was it dia koma pa tie yeni abem Osanju achi emponi wo mpo wa ba dia na waka dia oh nyame nhyira ye ma me Empress na mama McBrown nyame nhyira wate ye ma me wo ye nipa se o wa akoma abadaya onyama abusua no abadaya onyama Osanju ebra wote ase ni wo mu mpo abadaya wanyama no hwe se wo frim kranton ede ni monima beta akire oba ye hwe crowd di nachi camera nyina di nachi anya agro eti meka se waya de nyame esra no nyame esra no kwa se de oboye bia monfo de oye onimonyamfo charisma a ekuta no fo enya easy wow eti na mama brand de meka se ene waya de enye ne nko a yenua be ma bla ote ase ene ofrim nyina de waya ma busua ende waya wayi yasi nyina no meka se onyame nhyira na mama brown onyame nhyira no pa mebona baso waya de finally o me hu sunsum mu wona mu nyina waya de na mebusa se tisi asa Osanju enzo ma me ya nyame de ade nua ma no bi wa chire o papa nso wo mo hwe yen na o mutie ne a o ma me wu ye nche ena nche kwa ono anso awi abusuafo ni bi aka chi o mo hwe ya de na mo no mo ntu Osanju ma papa ne na abusuafo ni o Osanju abusia me ma mu nyina mo ya akọ onyame nhyɛ mo den virgin pastor me baad mani mo nyam beta wachi ebe cheche mo re ebe ma mo ya akọ ebe Nyankopɔn ka mo ho o mo ho ban na de mu be bia enya yie na me bom pese se efri na kopem juwada jumadi be mu bedi no ebe ye nhyira na ya asundie ebe de mo kra ho ban ebe de mo asundie o mo setena pa abusua ni nyina ne papa ne sisters o mo maka obia ebe de nka mo na bibia ne bokoma mo na me nhyɛ mo den ma mo den hye bia bia ni ama ne hunu ebe de Nyankopɔn nhyɛ mo den enye ize so wo yiri be frim enye ize so wo ba be frim eti ya papa no awrade nhyɛ ne den ene abusua ne nyina amiti ene ya yakopa na chi yakopa ne krabe na ko sabi amusiye die ne saman asen sunsum ma asase su bi mesa yakopa na krabe die minim date or the frim no after 40 days going no we free asase so according to the Bible this name se yes eti 40 days ne nso ntina nsa make se nyo bia ye obi wo no mo a otimi free asase so before 40 days obi wo no so a 40 days ne pepepe after 40 days ne de ye hunu ba bia biem eti awrade Nyankopɔn fa ne kra nsie na oma abusua so den hye omo se base na yesi obi sa titiro obi a oya abranti na baba wonyine nko anim sa aya na sa abre no a eyi ne koso na ono so gina obi ya ne kra esu no kra ye wo ebinum ho a ye nipa nyina ebinum e wo ho a omo gina obi je wo bi ho fam no so no ankasa kra gina ho su especially omo ma nya de papa no okay eno obi ho so ne kra wuo obi na yin yes obi wo no ma atofu wuo especially atofu wuo obi wo no ma nya ne ono ankasa ne kra wuo enyo wuo nyina na ye nyame na ato ne nsa afre wo owo bi wo no ma ya atofu wuo se nyame na ekum nyame na man dabi okay akwete say poison e wo ho wo nim say poison ni o tam nsunsu obewu ba wo kono ma obewu tire Nyankopɔn ma ya dwene nyansa eti wo wuo bi wo no ma nya wuo wow mistake etu ma ofri mu ba ye wo bi wo so on time na aso ene ne ye kan say owuo kutade yankwantu menye onyame ne de ma ono na eje etu wo tam so nko obekɔ ba wo ma anyom wuo no ene ya mpempi no minim say ya na etaye sa ena especially omo life omo me gbo trene no etesi pa anya gudie wow abusuya etiwiase ehu pa wiase munsem doso na nyame na be hu yamobo na waji afri musuo ne yesem ye the virgin pastor unze ban sunsun wasem ya nyame na mbeka na wasem obi anim no e wo Ghana media space ne mo ye nyame adwuma papa ye ko fa number to dwe wadara me number ne 0245983456 e WhatsApp media platform ni na onya click virgin pastor mi Facebook ni Job Mission Entry Facebook page ni virgin pastor Entry ana TikTok virgin pastor 1 TV media me kan fu awrade ama wo me kan fu awrade ama wo me kan fu Yesu wa ma so bejina dia wo bejo era me kan fu awrade ama wo owo ni enkwani ye kan fu awrade ama so bejina dia wo bejo my God papa you that's okay nyame nhyira mu nyina
The virgin pastor and not a train and come on number the chagu I was skin as no say empire person in bomb pie fan friend na one on train kwa WhatsApp number so with me bomb pie na bo nyam ye mu nyam e wo abra ma busia ni na besi wa yam for san you kra ensie and I catch so mo ye ho ban yam free musuo ne san nyina mu e wo na radio yesu Christ de muti amen abusia kai say eye nyuma ko bi da man so masema me de djumadi bro bi ni obi trading enterprise e o Kumasi South Interest Junction o pata de papa and papa de am strong ko ba bia say Kumasi South Interest Junction ma ba wa na ho no o manim ti number na etwagu no fa na frɛ obi trading like what you water no papa no perfume papa e was South Interest Junction sanso and American for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for America and Canada ni di ni awra say kwan so make saka kra mesre say be o ye adwuma na o hia financial service papa de ho abatana de of insurance service papa de ho abatana de mesre American for Better Grace Financial Services at the amount say o mo ye expert in financial issues o mo abetie wasem adwuma wa ye scale ba wonsem na wa connect with ama financial service papa insurance service papa that be o kwa ohie mo so mu ama woni age na wo so usu ada na wo sere da bibia koso ye e de ama me din e de kwabena usu me sere koso a de ka ye ho e wo by Grace TV GH so sanse woni pa bebre e de ma brepam ye be hia yakra bye bye